Gutionekete makarika maingi ja wagagia tauni-ini ya Chogoria na tauni ingi kaunti-ini ya Tharaka Nithi na aria akari baciumiritie kuonania kurega kung'anirwa kwao ni mendekithia ja finance bill mugaru na guntu kungi gutironeka nkirithano gatigati ka baria bakuandamanaga na borithi. Martin Mugambi katumenyithie nkuruki. Pagaga na nkinya nkujanio muthenya we munthitio yurite gunto mwanya na nthigano ya bori chindeni ya nthiguru ya Kenya. Muci munene wa Nairobi utagukurukika kumania na muchwandoro kwiritwe mbunge eno ntu bagwitithio goti muchwandoro kurukire kiri mbunge eno. Gichigo mbunge kia maramo na bobo gwatinda biachara cia withire tiga gikundi gikaikia yuthi batarekera gikuriungaga chogorie no gikiringaga biringi Nandauga reject finance bill. Huku Chogoria atujaona kitu imeendelea for the past 20 years of Kareke. Kuga yes to the finance bill, hiyo ni makosa to the people. And we the people tumesema reject finance bill. Tio tulienda tulilwa Kareke o. Na leo tukirie financing bill ende 2027 yagatwirira. Amona kwaga mpaga gaturi baronania kwithirwa bari nororo nuntu wa mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto na nkinya yumbe. Ari kuraere utike bakathithia ibakurukiria narua na mantu ya kuthira ko miunda yonta tutakurira kumira utika tutikuringwa nini kutukuita kila kitu gatuko magambo to mabugi atwikia garukire mauntu magutika makwambiria kurume manitende tonto thaino mwana inchini akurira thina nyingi muno batini muna batereja jua kwetu leletero fiki asiweke vitu vikue zaidi bei na tusinda kununua uchumi imesinda hata tunasinda kurara na njaa atuonea huruma tukademana until mwankaba kinyuke atutai acha kudemonstrate hiyo nayo ariuga kagita kuringa kura batetigitie kana ndagitari Ruto athungira wathanini bakaumirwa na kuthina mbere na kuthina atabura kuthiite gukiumaga itetheria logoesi ekoro baba kenda ke mathroko bakaamba kuranya mo ikweri ne itegoreka bana raitheria maunto mau araitheria batu tore asela tore pesa mfukone thaino ipesa mfukone ikiuma gote jiona ne karutire jionde arutire jionde gutege twina kio tukario gutwe mtio na mekone ona ndayo ngeti onekana kou Ruto adiakio magane tekiriria buria vijana bikuga na mbendekia to into manales thaino leu tu into togwana ne tothiru ne nkorigwa kelia nkendia ne kenda mbomba gwitedia umania na mama baugite gutire na gitumi bethirwa bari na thirikari na kuma thaino twakaba kumienda tiene tothirete bata thirikari agwito kinyetie totine bata na thirikari ndi imaisha mata totindegete na murungu wetu nonto gotiba ngetweregerete na murungu atotethie ndi nonto ti thirikari tiru toto athurire tokiuga na acura wende na tasura ndi na gago twacura ndi atio totethia gago twacura ndi tax tukatai unaona tax tukatai anafaa tax lakini asiende overdo asiende ati ame overdo the taxation yenye anatu subject to na huku Chogoria hata sielewi mbona hatuteti wengi juu kila mtu hapa kwa maisha yake anatakanga nini kufanya kazi kununua shamba lakini sasa hii Kenya yetu tunanunua shamba kwa nani kwa hii parliament kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.